Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in rengin chibai. Hmur ni som pahni pathin ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amasan Chanchin tlang pui. Nehemia prayer team in din ni ursun taka inser. Babina Diagnostics to COVID-19 testing laboratory dingapom. Manipur COVID-19 ngirmun. NSCNIM milesa paruk kaplum. Dharavi Maharashtra chu COVID ripui dauna le malak na konga role model apung. Delhi Sarkar nuya University High final exam ding thul. Walt Disney World Hong Chanta. Tu hin chanchin kim changlemin. Rama tong chai pol Indian masatak hailaya mi le voisun chena rong bol na nasataka lanei sun zomjing. Nehemia prayer team chun Zanikhan anindin ni founding day ursun takin mulvai pay prayer mountain Churachandpura aninser. NPT punzar ke pharna le tongtai hunser Reverend Varsang Lur chairman tuithapai NPT in aneya hun ni na tongtaya hun nei ani upalal manlin NPT coordinator in hi hun hi athui hun thumna in rontlang na group discussion Reverend Rosung Sinate in athoya hun hi ursun le invoi takin anmang hiba kahin bildang danga NPT in din ni hi in serani tu hin NPT in tongtai na tlang khu saria hing mulvai phei pherzol parbung tuisulin lungthulin kholin le phuibung haya anneya hing tongtai na tlang hai hi camp crusade le pathin nga ya zongtu hai ta dinga munpoimo tak alani jing Nehemia prayer team hi thlamur ni som pakhat sangkhat zaku somrit paruk kuma silmata Reverend H Chungthang vision le thuina indin aloni Indian Council of Medical Research ICMR remti na in Manipura Sarkar ni lo mimal annole private laboratory COVID-19 test theina mundingin Babina Diagnostics to state sarkarin phalna alo pekta arheching num hai chun jingkardar sarian thoka janting dar nga chen indon ching theini nganti ti in Manipur Times chunashil Dr. L. Gojendra Singh, CMO Bisanpur in Thusuk Asim Dungzuyin, News 10 Khata, Kwakta, Ward Number Parukle Pasari Muna, Chickenpox, Thak Pershi in Leng Thu Anshilsu, Thamurni Som Khan, IDSP Unit, Bisnupur Chun Amuna Anva Enfel. Sungkuthuma mi parit haichu, Hina na invoi le damfelta annia, Annilaya Pahni Chow hi la damfel lawan ti inashil. Hina nahi thakhat lim talaya naupang kumsom pathum mi in ahungin voileya sukni in IDSP team chun anshilbok fak tha fak ahun taka damdo in vengna in kap in suk thinglim le in suk fai tul thu chu hilai hmuna cheng hai ko ma na shilaka in vengna dinga shil shri tanni hilaya cheng mi pui hai chu na in leng huna PHC naina tak panvat vat dinga shilanni Thak pher na leya thina atlom lein hina na hi ti talu aninoa dan naranin mi pui then khat chu na an nei hin doctor pan annum no na san chu doctor dam doi I cho hai hi adam no ta dinga ti ni dingin an ring hlak le ani Ministry of Health Government of India in National Immunization Program athoa hin hina na dam doi hi aneya chu an thangtir no ani ti in CMO thusuk chunashil Darkar som Nipali lim ta sung zani zandar sari chenakhan mi som pakhat pasal pangale numei paruk chunghai chu Imphal West pakhat Zirebama pasari le ukhrula mi pathum hai chu COVID-19 positive mu belanni COVID-19 RT-PCR test fethlenga negative mi som pakhat bok in thlasuk anni Manipura COVID-19 positive case mu suk tapo sangkhat zanga somku pathum Active case Zasari Somnga, Damfel Tapo, Zarit Somli Pathum, recovery rate 52.91% anitiin, Dr. Khoirom Sasi Kumar Mangang, Additional Director and Spokesperson, Health Department, Manipur Chun, Thuansu. Tuhin Manipur Puting, Chanchin Chenkhat.
Zanituk Zingkarin Matak Darli Minute Somnga Velkhan, National Socialist Council of Nagaland, Isaac Muiva Paul Milesa Paruk Zetsu, Ngainu Kabul, Changsa Bil, Arunachal Pradesh, Assam Rifles Sipai Hayin, Ankaplum. Assam Rifles to Sukina Shildanin, Ngainu Kabul Lai, NSCNIME Manizat Anin Kulti Thuru Kahungluta. Assam Rifles chun dap pui Zingkarin matakin anthoa NSCNIM lawin kul hai lehin in kap tu ni in NSCNIM milesa paruk in kap tu na hin anthi Assam Rifles sipai pakhat ahlima sipai hlim hi hospitala silut anita ti inashil Assam Rifles hai hin ralthum thanem tok tak hing AK-47 silai pali Chinese MQ silai pahni le Indona mangru dang tam tak an mansabok ni in ay thulak na chunashil. Director of Health Services Assam Nuya Staff Nurse le Laboratory Technician sin tam tak aruk. In nikna nay hai chun, thamur ni som panga in thoka ni som ni panga sung hin online in dhs.assam.gov.in website apply thay ni ngati. Staff Nurse Critical Center ding hin sin zaruk le somli aruk BSc Nursing Degree Assam Sarkar Shit Pui College ha in thoka zole Assam Nurses Midwives and Health Visitors Council noya register ha in apply thayanti Lab Technician ICU Technical lading hin sin za som ni pari taruk GMCH Guwahati AMCH Dibrugarh le SMCH Silchara in Thoka Lab Technician Course Zo Annole Diploma in Medical Lab Technician Course Sarkari Sheet College ha in Thoka Zo Hayin apply thay Hing Sin Ruk Hai apply ding chun Kumsom Parita in Thoka Som Thum Parit in Karmi ni angai ST ta ding in kumnga suk sang thayani Fee in khom tul no ni experience nei hai chu di sak big ning anti Application thelut huna document peklut thei dinga in ring tool hai passport size thalak pani birth certificate pass certificate popo tribe annole caste certificate domicile certificate disability certificate umanichun employment exchange registration certificate atul na huna dingin nursing registration certificate economically weaker section EWS certificate Lab Technician Course Certificate High in Ring Sading. Optical Mark Reading OMR mga written test baka. Skill test annole aptitude test high chu anunga nei laningata hitaka result chu dhs.assam.gov.in na tarlang laningati. Delhi Deputy Chief Minister le State Education Minister Manish Sisodia in Thamur ni som pakhata Twitter fe thlenga shilna chun Delhi Sarkar noya University High Final Exam dingle exam dang hai chu thul ani thuapung Shipuin lengvel laya exam hui hot chu thilrem changlo ani angin exam silawa degree in hlan elkhom andik no thu ashela amiruk chu student hain sinjong na dingle inchuk zom na dingin degree an tool ding tlat lein unmark mo sale thunei tu hain internal assessment an pek dungzuin result chu but sai ani ding thu ashilsa Sisodia chun athilpung hin Central University Delhi University le JNU hai chu ahum sanoa amiruk chu Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in Sarkarin pui chu Central University High Final Exam khom chulding in lekha apek ding thu ashil bokani World Health Organization WHO General Secretary Tedros Adhanom Ghebreyesus Virtual Press Conference Geneva muna neina tulaya shipuin lengmek rambung tinin nasataka adawchu andar na mun puinia ngai hai khom atel puya in kaidar na hi veng thei ani thu ashil khovelin a enton ding role model rambung then khat ashil na Italy Spain South Korea le Asia sunga slum lentak Dharavi slum Maharashtra khom achang Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray chun hinga shipui kaiding an keidei theina sanchu Brihan Mumbai Municipal Corporation BMC private doctor NGO le mipui hai malak tlang na leani thu ashil state dang hai khomin entona
mani in thunun na le mipui thang rul na khom apoi mo hle thu ashil thlatun April thla khan nisom pa ni sung chawin an voi hi aletin an punga tu hin chu khovel en ton thei khop dingin an kaidar ding hi an humani shipui in voi 82% hai chu an dam ta active case chu za som ruk paruk chau an nitani in Indian Express chun atar lang India Sarkar chun Vande Bharat Mission flights mangin ramdanga umhai ta dingin vungna pathum abut sai South Africa India mi intang hai mi sang le zanga hai chu thlamur ni som pani voisun hin thui kirna neyati hing angru mang na hi avoi ni na anita South Africa in thok thui kira hai lai hin mi som nga hai chu IT a sintho Bengaluru mi anni Walt Disney World Khovela munmak tak anti hill Orlando Florida chu thaline ka tam khara nungin inrin ni zanikhan Magic Kingdom le Animal Kingdom hai chu hong alonita Epcot Park le Disney Hollywood Studios hai ruk chu nili nunga hong ani chauding ni in official thusuk chu nashil Florida khopuya COVID-19 shri nasataka an lenglaya Bauruk asuk sang deunia an langlein khopui tam lem hai chun in khar khipna an lasun zompe Walt Disney chun hilai mun sirding hai zuiding dan ledun asim na chun mask bun le social distancing zuingei ding ani ti in nazik lang hi mun kan tu hai po po sin tho tu hai thangin an temperature hai thataka check ning an ti in thunei tu hai chun an shil mipui pung khom theina in sukhlimna fireworks so le parade hai ruk chu khar an lani peiding ani ole khang hai po kha tu ta Hmar Chanchinthar ei pung le ngai thlak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi seng ro